Sila ngiring bertaubat, sande eman terlambat. Sila ngiring bertaubat, sande eman terlambat. Mumpung kita masih sehat, pentelah gawe maksiat. Mumpung kita masih sehat, pentelah gawe maksiat. Tutup lubang, gali lubang. Walau makan sederhana, asal sehat jiwa raga. Dia tak lain dik tahu. Teman satu tu apa setengah? Teman satu tu. Napi tutuk ni. Sendek man tiang ucapan salam. Sakena tiang kodek baru maju dulu. Arang kena kodek baru. Untung narak gagah Pak. Andai nak kena kodek doanya keberatan. Saya tiang dimak-dimak je kodek ia beli anu kan. Suara. Suara. Assalamualaikum. Kalau sepi dia berjawab. Oh, deman tutu. Ya, deman tutu, Ustaz. Deman satu tu apa setengah? Deman satu tu. Napi tutu niki? Salam. Dendek tutu linangan dengi. Garis sekali. Hukum ucap salam sunnah. Hukum jawab salam wajib. Lagu elek bab salam belian pahalan perkara sunnah ketimbang wajib. Lamun dengan ucapan salam sunnah hukum pira baun pahala, basen ulama siwa pulu keraru. Lamun dengan jawab salam hukum wajib lagu kedian mau. Pira mau dengan sajawab salam 10 keraru. Bekayun deniki nak 10 apa siwak 10? Saluean lagu kadang-kadang ia abot. Mud bedai kece semeton dengkah kadu salam makin lebih-lebih kanak bajang. Halo bro ni. Padahal salam niki adalah sebagus-bagus sebaik-baik doa. Mu garis sekali makin mudah-mudahan bagus penjawab. Sengak baru arak deman nguit jelamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka anjaknya perak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aw kama qala. Wa qala al-ulama innal istighal bi ilmillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyati min salati wa siyami wa tasbihi wa nahwi dzalik aw kama qala. Amma ba'du. Sadewek yang hormati dan sama-sama pelungguh yang sami muliakan.
dani sahibul majlis, ahinal fadil, ahinal kiram, al-mukarram Tuan Guru Haji Hamzan Wadi, hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau tekican sehat panjang umur, amin. Segala hajat pekayunan beliau mudah-mudahan kelancaran terpemurak sarang desida Allah, amin. Mudah-mudahan beliau tekican sugih lagu tiang berjulu, amin. Jarak kerja beliau tiang sugih berjulu sejelu. Beliau jelu kedua. Lagu timak tandik doa dengan beliau ya jari dengan sugih sampun sugih beliau. Sugih si nabi, sugih si ilmu, sugih si agama, sugih si iman. Maka niki adalah hakikat dengan sesugih, dengan sebahagia adalah dengan sendo yang iman sakuat, endo yang ilmu saklo. Karena lamun kayun bahagia dunia akhirat, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Lamun milih bahagia dunia sampai akhirat, harus kita punya ilmu. Dendek tak ibadah, dendek tak sembahyang bilang jelo malam. Nggih. Piak jaja doang arah ilmu. Napi jaja niki jaja pancing. Wikam jajan pancing. Lamun dek berdua ilmu marah cerita jamaah ketian tu lau pak. Dia mana tobrok kenalun niki tepung niki. Memukur congok le julun napi arah niki. Julun jangkih. Apa jantih mina nika kemancing. Dem tahun ilmu piak jaja pancing. Maka makin ibadah tiang pelungom sami. Sembayang, puasa, zakat, haji, semua butuh ilmu. Lamun tendek ngaji, dek tahun ilmu. Arak basan suku ulama. Dek tinik jari manusia solah. Dek tinik jari manusia bagus. Lamun tendek kira ngaji, dek temau ilmu, dek mau berkah gu. Ana itu. Dek tinik jari manusia solah. Dek tinik jari manusia pacu lamun dek kira ngaji. Kembek dek temau ilmu, dek mau berkah gu. Allah pelungguh tiang alhamdulillah ina-ina keniki arak saberang, arak saputih, jilbab. Takut dan kena berang. Semangat rempengiring. Mudah-mudahan pelungguh tiang niki termasuk penghuni surga. Amin. Calon-calon penghuni surga. Amin. Melen tambah surga ibu. Bapak kayun nam. Masya Allah, beng kena meleng, beng kena kayu ni si meleng. Lagu insya Allah pelungguh tiang lamun tuah rempe hadir marak niki. Man salaka tariqan sai-sai dengan niki pemurak diri lalu tempuh lalu ngaji. Sai-sai dengan niki pete boyak jalan lalu tuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, yang terpemurak sida-sida Allah pete boyak jalan ya tama lawang sur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Semangat jamaah majelis taklim dani Tuan Guru Haji Hamzan Wadi. Mudah-mudahan satijan istiqamah ibu nggih. Lamun tuah istiqamah insyaallah husnul munaharan waya tadahan marak baru eto ibu nggih. Temeno tesiar si beliau alhamdulillah dani al ustad Ocet. Sampun hadir, sampun rauh basan beliau lagu masih dekman hadir jamaah. Nggih. Aden sa jamaah julu antos tuan guru. Ndek dia jadi tuan guru lagu tuan guru sak lain nemak laten nggih. Dendek sampai tuan guru antos jamaah. Iya kebalik. Deman nyari meriah. Hah? Deman nyari meriah. Oh. Periapan semama tinggi. Allah. Dendek ketungkulan endah sinapi.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Allah bahasa dengar godok-godok ulah tadi bagus penyenterum. Saya sandik muni, saya sandik milu muni kena Allah jamaah bini. Mudah-mudahan tican semamak merarik barah bian-bian malik. Lamun dek milu kena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai dengan sak beriman, percaya tipa aku manik Allah Ta'ala. La tulhiku amwalukum, dan daripada repot si harta benda, dan daripada repot si bayi anak. Inak telung ngajin teh tombe tu lek masjid Panca. Saya tiring makin Tuan Guru Dani Al-Ustaz Anwar Musaddad. Alu bialuh lalu alu aku je badai kena repot kiak si gabah. Tak sempat kat ngaji, umum-umum ketawa padat. Entah papul telung ngaji kembe watawa. Alu bialuh aku je repot si baing. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Saya pun juga dengan saklali si harta benda, isi pegawaian untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Repot si bayi anak untuk beribadah kepada Allah. Dengan niki termasuk rugi bangkrut dunia akhir. Ia bahasa dengan tuak lain inak. Nabi bahasa belakak belagu dengan tuak lain. Bija sana kadang jari silak gama telumbar ngaji. Engkau repot si jual beli adet molah jelomuri. Surga neraka tetap nunggu para surah Tuan Guru. Sila gama telumbar berguru, lek pengajian kita nunggu. Adik berjulu nunggu ketimbang Tuan Guru. Marak tiang sekali tu tok ketunda timun sibat. Menjaga kode etik Pak. Dek kanggo sebutaran gobok dengar. Terpenjara am laun. YouTube ni media. Tu timun sibat tok tunda. Pengajian jam 2. Tiang lamun ketunda. Saya berusaha untuk disiplin waktu. Mu makak-makak datang itu jam 2 tepat. Mu dak besupuk-supuk ruan batang erong. Speaker dak muni Pak. Pengajian dak suara nak poter-poter. Mu ketama tiang berembi tadah ni burung apa berembi jamaah seto. Mu ketama tiang jong masjid senuak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Mu maka-maka kengat tuah menintan berselanggah merebol tentu mimbar senu. Kecopong mu lekak. Nyingkeun antos jamaah merebot masih.
Mudah menengat kesi merbot, Masya Allah, gupuh. Oh ni, Dani Al-Mukarram di rauh ni, demak speaker, demak kemik. Langsung nyiaran di Pak Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian, mukim masjid. Alhamdulillah Dani almarhum Ustaz Muhammad Ihsan sampun hadir. Mulai yang kena Al-Mukarram lagu almarhum ni. Ya pacuan ya bapak ni keman mati. Mampu menuling ke baru. Almarhum muni. Mana Al-Mukarram muni dengan almarhum muni. Nah ya net bau gupuh Pak. Nggih, lagu pelungguh tiang sami alhamdulillah istiqomah amin ya rabbal. Mari kita sama-sama bersolawat. Ibu siap? Siap. Karena dengan bersolawat tempat ini akan menjadi harum. Selama dekman terbaca solawat majlis, lagu oleh onek pelungguh tiang sami baca solawat. Lamun arak satu perkumpulan, lamun arak satu majlis, dia deman terbaca solawat, dia deman diiringi isi solawat, maka tempat itu masih belum harum. Maka pelungguh tiang alhamdulillah ngiring baru tirak tilik awal baca solawat. Insya Allah gobok gempeng pelungguh tiang niki akan diberkahi oleh Allah karena berkah solat. Sahadir semakinan niki inak-inak tiang. Gih, daka-daka anjak milu-milu berselanggah tumuri leleh. Beberapa kedor sember dedem tak masalah. Gih. Yang penting milu hadir. Sak milu hadir jelo samakin jamaah bini laki. Toak kanak tetek bengen bija jari tiang. Selapun ninik mamik sanak bija sahadir. Mudah-mudahan berkat kehadiran pelungguh tiang sami tican kesehatan keafiatan. Amin. Mudah-mudahan segala hajat pekayunan pelungguh tiang tekabulan sarana sida Allah amin. Mudah-mudahan tican rizki sak luas, rizki sak berkah, bija jari sak saleh dan saleha, bija jari sak alim alimah, bija jari sak hafiz hafizah, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk negara, nusa dan bangsa. Berkah solawat. Sholli wa sallim dah. Gede-gede. Mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab liman qad wal ali wal ashab liman qad wahada sila kirim bersolawat adil syafaat sila kirim bersolawat adil syafaat ketimbang kita mohon maco sila terbaca solawat ketimbang kita mohon maco sila terbaca solawat. Salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim daiman mada wal ali wal ashab liman qad wal ali wal ashab liman wahada sila ngiring bertaubat sande aman terlambat sila ngiring bertaubat sande aman terlambat mumpung kita masih sehat pentelah gawe maksiat mumpung kita masih sehat pentelah gawe maksiat sayang sungguh sayang cantik-cantik tidak sayang sungguh sayang ganteng-ganteng tidak Siti Fatimah nyate tidak pernah tinggal sembah
Alhamdulillah. Yang menyanyi, yang melakak, yang melagu, yang mendek, yang bergending, yang dek bergending, yang mengadap, yang tukul, yang melampak, yang berwudu, yang mendek baca salawat, tetap sampai pahala kepada baginda Rasulullah. Mele bareng rapat ke Nabi le jelo kiamat. Kayun. Luik baca solat. Den bina marah pelungguh tiang sami sak begawi. Lamun berdui bija merari bapa. Ande masugihan sekedik berdui kepeng benang bega. Mubagian mama elek titu. Biasa begawi terawah terbeli belak. Ini gorok bantot. Belian kepeng sekedik dua gorok tersapi bapa. Luik lain temenyilak. Sahabat, karib kerabat, handai toladan, jamaah bisit persilaan, lagu dimaan telu gorokom sampi bapak ibu, tetap pasti arak jamaah samung persilat dia mau jangan. Tentu. Apa sebab dia mau jangan? Ia jauh ke tukang ran. Pak, Ina, apa kena Nina? Nina, ibu ni. Apa kena Nina? Ina no arti taka. Basara pentaka nu inaun. Lamun amaun. Ai. Berarti ai ama taka i. Taka ina ai a. Ada to. Dikit Bapak Ibu. Keberkahan solawat luar biasa. Sulit kepen benang solawat. Sulit nyari selapu apa solawat. Sulit usaha solawat. Sulit berdua bija solawat. Sulit mau jodoh selawat. Arak leman merari ti balu. Arak balu ti. Kejujur menangkat tiga Pak. Meparan jaya tak berbalu ni baru. Ternyata berbalu tutu tahu. Pak, deman nam dengar berbalu Pak. Onyak Pak. Bahasa dengan tuak layak berpantun. Beli sondak lek bagu. Jari kanduk dengan bekal orang. Ulah. Kelak sondak sedak bagu. Jari kanduk dengan bekal orang. Engkah girang becorak kaca bebalu Pak. Jelap lalu ke bawah. Arak balu deh. Coba angkat 5. Jujur. Ingat tadi Ibu, sulit segalanya solat. Bahkan sulit jodoh datang, sulit melaku solawat. Tiang telu kali ke merari selawat doa. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca solawat. Karena berkah solawat, jodohmu bisa mendekat. Cintamu harus tepat. Jangan salah alamat. Kalau tidak akan kumat. Kalau cinta Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Baca selawat Ibu nggih. Sambil-sambil gulik sambal. Nggih? Sambil-sambil ngawis Bapak tu bangkat. Sekali baca selawat Pak, dalam keadaan tidak husuk no. Daka satu tulin pikiran dengan ngawis baca selawat. Daka satu tulin pikiran pelung tianyi ke begawian baca selawat. Endik husuk doa tetap terganti sida-sida Allah Ta'ala 10 kali li.
Lamun dengan husuk baca solawat, sambil direnungi, sambil dihayati, meneteskan air mata karena rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mampu menghitung betapa besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu. Ia pegawaian sekek-sekek dia tolak ini. Ia murah, ia ringan, ia jelak. Masya Allah, tahaddus binikmatillah. Banyak sekali cerita-cerita kelebihan dengan baca salawat itu. Ada utang ni bu? Ada. Oh kejelah. Para kak saurang jauh. Ada utang? Ada. Melem amalan makin ada lunas. Jauh apa anda ngembelau unta? Okay. Ada satu amalan Pak. Amalan niki luar biasa dahsyatnya. Dek nak tican kantong kosong. Ini bayi berisi. Mana-mana. Marak basan batur kerimbung. Mana-mana. Mana-mana seri. Berkah Nabi salawat. Ahmad Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Muhammadur Rasulullah. Dibaca setiap selesai sembahyang. Sebanyak berapa? 35 kali. Insya Allah Pak, rezekinya akan datang dari tidak disangka-sangka arahnya datang. Jauh kebanim kena menti anak. Yuk buktiin banyak Pak. Ahmad Muhammad Rasul. Ahmad aran pasangan Nabi ilek langit. Muhammad pasangan beliau ilek bumi. Maka kalau kita amalkan salawat ini, rizki searah ilek langit bintun, rizki searah ilek bumi bitahik. Ahmad Muhammad Rasul. Ndek napa bulan Rajab ton tamalangi ku lemak di Jumat terakhir Rajab. Iya dah. Nika sataek khotib. Elek khotib kedua Pak. Lamun baca ento lemak bulan niki lemak Jumat terakhir. Ahmad Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Antican pelung untian dematican pakir sampai 1 tahun yang akan datang. Dematican kesulitan 1 tahun yang akan datang. Dematican susah yang tetap berisikan. Artinya Nabi, apapun kebutuhan pelung tiang mampu tiak milik, mampu tiak miliki. Nyingkeun tendek berdua kepeng jandek telakuk si anak. Niki keberkahannya. Lamun nyingkeun berdua jak baru melaku. Nyingkeun butuh beli mobil pas narak kepe. Nyingkeun butuh beli kulkas pas narak kepe. Tiaran erup pas-pas. Erup pas-pasan lagu net berdua utang senang cepat. Tapi bahasa lagu Roman itu, hah? Tutup lubang gali lubang. Walau makan sederhana, asal sehat jiwa raga. Dia tak lain dik tahu. Niki keberkahan solawat. Solawat sampai anak, sampai tahu ibu. Arok solawat Jibril, arok solawat Fatih, arok solawat Nariyah, arok solawat Syifa, arok solawat Tibbil Qulub, arok solawat Rajen si solawat. Lebih-lebih makin bulan Rajab. Banyak dianjurkan kita oleh para ulama. Salah satunya perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balligh Ramadan. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah dirahmati Allah, cendak takak matur. Aseberak doa. Anatia setelah niki ada acara. Nike ilik lelu. Lelu ngarah. Pengajian jam 11. Wah jam piraran niki bangkin beliau untuk telok.
Setelah lek lelong tiang balik lagi ke Durian Montong Bila. Setelah di Montong Bila balik lagi ke Perai Mekah. 4 hari niki bu. Mulaun jam 12, masih jam 12 malam acara ke tiang. Tu tahu lagu Desa Ciranjang ngaran. Tahu amaran Desa Ciranjang tu lau pak? Hah? Desa Ciranjang ngaran. Tu lau tahun pak. Lagu enggak kecek 2 doang epi acara kecek menantun. Hah? Kasur. Bagaimana fadilah, bagaimana kelebihan pelungguh tiang salumbar makin. Innal istighal, sai dengan seno prepot diri si lalu ngaji. Bi ilmillahi, dengan niki memprepot diri si agaman Allah Ta'ala. Afdalu, dalam kitab Tazkirus Sami. Paham dek paham ibu? Ngerti dek ngerti mam. Bahkan dalam kitab Durratun Nasi mumgawe doa sampai dim gawean. Mumgawe nato dim gawean. Sekedar melumbar jok majelis niki tokol melinggih. Lebih solah kaja sembahyang sunat 1 rakaat. Ndik gawe ibu. Man ta'allama baban minal ilmi. Sai beraja sekek bab ilmu, paham dek paham, gawe dek gawe, laksanaan dek laksanakan, sekedar dengahan, sekedar pirangin, lebih solah kaca dengan sembahyang sunat 1 rakaat. Mun dek tak rugi. Dek tak rugi abot ngaji. Rugi tidak. Mun dengan kuat ngaji, solah tak nak mati lemah. InsyaAllah. Dendek tak jauh-jauh li tak baik contoh pak. Guru kita yang wafat kemarin hari Jumat. Ba'da solat Jumat beliau pimpin doa. Beliau mati dalam hari yang mulia. Beliau dicabut dalam keadaan yang mulia. Dengan dinuah sekarat sak lelah. Kenapa? Karena beliau rajin Siapa beliau? Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mukti Ali Juring. Masya Allah, ribuan jamaah litu belayar, ribuan jamaah litu salat jenazah. Kenapa? Karena beliau rajin Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Sai dengan kuat ngaji, kuat nuntut, kuat berguru, kuat merendang, kuat berdengah. Baik dia di jalan, baik dia di rumahnya, baik dia di dalam jeding, baik dia di bangkat, di sawah, di bang, di pegawaian, di pekan. Lagu genem ngaji bilang jelo ahad. Jelo ahad kan pengajian makin. Genem ngaji pelunggung tiang bilang jelo ahad. Masya Allah ibu bapak, mata syahidan. Dakan tu bangkat tu mati tica tu mati kembir. Karena pelunggung tiang lamun jelo ahad wah tak berniat. Lemak jelo ahad aku ngaji tu lek majelisan Tuan Guru Haji Hamzan Buadi. Lemak jelo ahad ak lalu ngaji, lemak jelo ahad yak lalu ngaji. An-niyatu khairum min amalihi. Ya ampun lebih solah pelunggung tiang berniat sak solah solah mati tu dalam jeding dit nyike ngaji mati syahid. Kenapa? Karena pelunggung tiang mati dalam keadaan berwirid. Memparah hingga sembayang nudo angaran wirid. Demem selesai tirak subhanallah Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah. Bukan hanya itu namanya wirid pak. Saaran wirid niki adalah termasuk istiqomah lumbar ngaji, termasuk wirid. Terikat. Marak du beliau niki. Tuan guru ustad niki terikat pak. Jelo salema aru arak jadwal. Tiang lema aru jelo salema aru gemel jam 2. Terus hingga jam 11 gemel, jam 2 lanjut sisi. Kalau lah nelpon saudara ketua semeton sanak tuan guru dek sabawi sian lagu kadak tadah ke pak. Padat luar biasa. Setelah ini malam lanjut kita terikat oleh jadwal, maka ini termasuk wirid. Mati dalam keadaan nuntut, mati dalam keadaan berwirid, istiqamah, termasuk orang itu mati syahid.
Lamun tuah mati syahid, insya Allah umpul tamesur. Amin ya rabbal. Terakhir nih Bu, arak sopok kisah. Belem cerita. Belem kepuaran. Belem kepuaran. Belem kepuaran nih Bu. Onde. Arak sopok riwayat ina. Nika tiang terkesahan. Wallahu alam sopok ulama. Entah niki hadis atau niki bahasan ulama, kaul ulama. Cuma tiang kalau ndak salah, niki tiang dengar langsung dari Al-Mukarram Tuan Guru Khotibudin, pengadang. Tapi bahasan beliau Ibu, kalau ndak salah niki hadis bahasan beliau. Lahir arak supu ina-ina. Ni kedai datang malaikat. Faidha ja'akil malakanil muwakkalani biki wa huma munkarun wa nakir fala yubzi'aki wa la yurhibak. Yang datang dua malaikat bareh Bapak Ibu yang berketuan, wa huma munkarun wa nakir, malaikat mungkar dan nakir, fala yubzi'aki wa la yurhibak. Dendek takut, dendek gentar. Mau sekek je batur lain ni ngartian Tuan Guru. Dendek takut, dendek pelai rara tu ni. Bila nak pelai dengan itu dalam tu nyebel. Jika satu ketuan si malaikat ina-ina samati ni, mun terladar si malaikat lagu burungan bau berempuk malaikat dikising kemik karena wajahnya bercahaya. Berketuan dia tahu berjawab ina senu lagu dia nak tempuk nengkilap muan bercahaya keselak malaikat burung begitik. Malaikat dia begitik berketuan keselak siri keras cahaya muan. Mun dia tahu berempuk malaikat mun bertaken jok desida Allah berketuan. Ya Allah sai panjak senu pesurum senu ya Allah. Demikian ampukan, demikian gitikan, demikian ladar bercahaya muan. Ya sampai burung tahu berempuk. Sai nu kira-kira ya Allah panjakam senu. Nabi ini terjawab, oh panjak kenu mun tawan panjak bercahaya muan senu adalah panjak le baun dunia. Genam litu ngaji, genam lumbar pengajian. Lagu enggan purun tedem leleh berselagah li muri. Aneto berselagah doan tedem leleh berkapa kelor sember masih mau. Mu apa lagi tak serius berdengar, apa lagi tak sampai gede mut amalang, apa lagi nak sampai balik bareh mut kerjakan kita gawe. InsyaAllah ribuan kali lipat man ta'allama baban minal ilmi. Saya beraja sekek bab ilmu mun gawe demi datang gede sekek pegawaian mun gawe datang gede lebih solah kaca sembahyang sunat siu rakaat. Alhamdulillah. Menapi jari ilmu oleh-oleh temangkin amalan sabaru Ahmad Muhammad istiqomah belum tiap baca hingga sembahyang telung dasa 5 kali ya kontak Pak Ahmad Muhammad Rasulullah, 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 Ahmad Muhammad Rasulullah. Dia bau tutup 5 menit, dia bau tutup 3 menit wan tak selesai. Nggih sampunan peluntian sami. Assalamualaikum, assalamualaikum. Manfaat Nabi aran niki saya sembahyang dekan wirid. Saya sembahyang nyelontak langsung demen salam assalamualaikum assalamualaikum, maka termasuk bahwa kirdun, maka sembahyang dengan senu termasuk. Nggih sampun niki makin beliau total tiang tunas ampura di Kabawireng sampai selesai karena jam 11 tiang pengajian niki le bagian lelo jana pria bau sikap palek mudalah motor kodek jauh. Sedia jauh motor kodek karena lui acara je lu ni. Mulai aja biasa mobil Pak. Lagu mobil ni tahu nyetir jelap lalu. Ha? Bareh beliau tu telok. Tiang sekedar mukaddimah. Nggih. Lamun pelungguh tiang sami kurang puas atau belo lalu atau masih penasaran karena kocek lalu ni pengitan nilai lambah semua. Ibu bisa dibuka di channel YouTube Official Dakwah. Official dakwah. Klik di YouTube. Tahu marah YouTube Ibu? Tahu marah YouTube?
Mau dek tahu nara YouTube bija bayi mempoh. Anak buka angki YouTube bahasa. Apa buka anak official dakwah atau berguru ngaji atau lamun tahu sulit tulis nara berguru ngaji atau official dakwah tulis aran Ustaz Oce. Penggitaan tuh ibu. Penggita loe video, tapi jangan lupa like, comment, and share. Gih, lain tak kebalik Pak gih, lain mak malik. Setum kebalik ibu gih. Insyaallah lain mak sambung balik. Nah pindah lain, katu kebalik, insyaallah lain mak pidato. Kurang lebih Nabi sabau katur sampai salah unikan tutur bahasa seapik-apik tenonga ibu pastim kembelin, seapik-apik melampak pastim kedantuk, seapik-apik medarang pastim kemelat, seapik-apik menam pastim kesaru, seapik-apik tengerawas pastim salah. Li'annal insan mahallul khata' wa nisyan. Sangat manusia tu balik salah, balik lupa. Namun arak salah tutur hilaf bahasa unikana sikap adat istiadat tabiat tiang tunas ampura maaf beribu maaf nggih. Maaf ki nggih. Ndek ini nane no. Kedua melamuka hendeng maaf, pilih maaf pam pelungguh salah jok nenek. Pak nggih, lamun tu hendeng maaf pilih maafan si dengan sakajen berurusan maka niya ipin salah jok Allah Ta'ala. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jalur Rebu pengajian tiang di Monggas Pondok Pesantren Darus Solihin. Apa namanya? Darmaji. Jalur Rebu jam 10 ke 5. Matur tapiasih. Kurang lebihnya tanpa mengurangi rasa takzim hormat dewek kepada tuan guru dan ustaz tiang lunsur pengenika pamit. Nggih, dendek pe repot-repot. Nggih, nggih. Dendek pe repot-repot. Dendek be amplop pendah. Dek kanggo amplop tiang. Nggih, isin. Matur tapiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.